بله تماشاوان هیجا روشا روجاوایی کردستان کو نهات جیاندن هر وها داخویانیا جمیل بایکو صالح مسلم جی ام دیلگر ریوبرین آوندال کولین کردی جی بوخم نواف خلیل بگرنه دستا سلاف بوته که نواف کک نواف ام دکارم ببیجن کو روشا روجاوایی کردستانی پشتی لوتکیا تهرانی او جوینا سوچی دنابینا اردوان و پوتین ده آلوستر و خرابتر بو؟ روش باش و سلاوی بوتا شبان کردستان 24 روشا کرداج پیمانا روزانی کاری باب سیاحتی هم ذکرن حتی ها صف داره حتی نبی که هر چهار دولت داره ترکیه و ایران و عراق و سوریه تم همونا کرد گلک تم یک دنگ بود از کرد دیار جی کرد رفرندوم خبر سکنی دمی داوود که کرد و که نافا اف تشتی گلسوی چی بو کاری بون حتی را که ویده بره هیزه هف کرنه که گفت سکنی گفت دوازده حتی لی آنها پیشتی باید ولا سروك حرسي ولا تا وجا سود كلك دياره او استكي تركي بس تركي نهاتن انا كان فايت تابعي وهولدانا كريجين بقر هم وقرون وجدات السورية نتني بري تريجي عربية تكراندن السعودية هولدانا بمصر فيش خاص دفو بقشتي او خندناس طبعا او خش شاشتين استراتيجي ادبيدر بالده وقت دياره كيكي نواف من دخوص زوي برسي بكم نهاري ببريا خسر بخوجي خسكو هزين رجيمي برن روجاوای كردستاني قالوا اف بجارديك غلط بوكو ريفبريا خسر كركو نها تيگوتن کو رژیم دخواسته کنترل آخوا لسر روجاوای کردستان بسپینه و پیشتگیری جیج روسیا ایران حتی ترکیه جی دگره وقت آگاهی اشته و تماشاوان بیجن دیگه چای بو او پرپس روسی و خیلی هم پای بلندی قصدی دیدن پیشتکی گریدای روس جوینا گچه بود نبرا رایدارن روسی و فرماندار پایبلندی قصدی چه بود تشتکی مجارا گرجین بگره دورا جاليه سیویل ده تنه یعنی تنه یک مجار بو اوجی چوال برانبری ترکیه و ایریشنوی و یعنی هودان داگر کرنه کی ترکیه شکرت بیجی بکه او هات نقاش کرد آنها وکی نمونه باشور کردستان حکومتانا بندیره هر تشتی قبول ناکنه پجری ای وقتی تشتکی مترسیک چید بحكومتنا بندير دانو صنيت كه نه حكومة عراق حكومة الديمقراطية وش رجيم سوريا رجيم كي ديكتاتور او منتاليتاوي تشتكناتي وارد ليش برج رجيم حتى بكري كه نتويك بوي جالي همو دولة هذا ايه قبول كرن ومجارة روخاندنا رجيم انما تي گفتگو كرنجي ريغرتن لبر دروي حكومة تركيا دكه او دروين جنابندن حتى ألماني وكي نافندا دي كوريني ألماني بود أو تشتي تركي دبود دلي إريشا عفريني دلي غرينا ما دركت قدروه وتبنغا آيتنا ووكي دي حمودين يالهم بريو سكنه هولدانك رجيم جي ببه هكفار ريقرتنا البر داغر كرنه ده يعني چip دست هزه كردي يانجره وبريه ده استفيد أمريكا بيجي أم وفيدانه تنج بو شر لمبري داعش يعني وقت رزدار صالح مسلم بو جاري هلوسنا بيجي لمبري وين سكن ديبنا فرماندارا بستي كيكي نواف نها حفسروكي بيد صالح مسلم جي هل وها حفسروكي كجاك جميل بايوكشي غازنانج روسيا دك ليه دما
د پروسەیە هەفدیتنە ئەردوان و پوتین دە مەدیا جیهانی دگوت ku senaryoyekî nû ji bo Rojavayî Kurdistanê di nav Putin û Erdogan de dikare were nivîsandin û di jiyanê de jî were pêkanîn û ji xwe li ser erdê jî wisa xuya dike. Gelo peyê de û keceke ev rastî nikarî bûn bixwînin ku ev rewşa alos xerab li Rojavayî Kurdistanê niha rû dide. Rojekê rewş nebû yasayî ji ber tim gef û tehdît li ser Rojavayê Kurdistanê Bakurwezareta Sûrî hene tu zanî tiştekê û rexne li we aliyabik û tê rastî derkin tiştekê bêguman heta siyasetmedarekî gineh dest bi kar kir ya rojnamevanek li ser encamê civîna Tehranê de zanî yanî xiyar bû wê Tirkiye gavapaj dibavêje wê Îran û Rûsya wê hewl bidin ku tişta Tirkiye bistin bertêkî Îranê û Tirkiye em zanîn bi çi qasî daliye ekonomî de daliye istixbaratî de xurtin Rûsya û Tirkiye her wiha wekî nimûne geriyan peşta siyah û turizma ê Rûs bi milyona berê xwetanî meselê enerjiyê ji gêrî meselê kirîna füzê çavsir ev mesele diyar e lê pêwîst e ev pêwîst bê rexnekirin. Rûsya sebeba bingehî Efrîn hat dagirin piştî êrişa Kerkûkê dagirkirina wê êdî ji wê de kemerokan ji êrîş û Rûsya wê hişt nehişt yanî hevkareke hevkar bi rejîmê jî çêbir wê ezman li pêşiya feta Tirkiye vekir dagê Efrîn bê dagirkirin wekî dijî zanin bi dema herek henî dirêstî Trump û davavêt lê çewsan karobarê Kurdayî rast ew sekinan din. Rûsya sereke mirokar bêje guneha dike û Rûsya hemû çewsandinê dike rejîmê jî rejîm jî ana têkerî kedil gor atayê me qebûl nakil hevkirinê bi Tirkiye bêkirin Tirkiye dagirkerê ew piştgirê rejîmê xwe jî dêyekê qebûl napişirin. Belê spasiyat dikim kekê Newaf Xelîl rêveberîna Venda Lêkolînên Kurdî ji bo xuma Almanya tûlgelme.